باش خوندەکارن هێجا چاوانە ئیرۆ وانەیە me helbestek ji helbestên helbestvanê me Casimê Celîl xwe yek ji helbestvanên wêjeya Qefqazyayê li Ermenistanê cudayî bûye di sala 1980 de di sala 1989 de jî çûye serdilovaniya Xwedê. Casimê Celîl ev navekî din jî nanivîrawe di salvegera Rojnameya Kurdî diwaneya salvegera Rojnameya Kurdî de me navê Ordîxan dît ne Ordîxanê Celîl me got ew jî ji Ermenistanê. Casimê Celîl dibe bavê Ordîxanê Celîl xwe Casimê Celîl di kurê wî hebûn wan jî di wêjeya Kurdî di kar kiriye Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl û keçek wî jî hebû navê Celîla Celîl bû ew jî wêjevanek ji wêjevanên Qefqazya bûn gelek kar û xebat ji bo bilavkirina zimanê Kurdî kirin wêjevanên pir binavûdeng bû di gelekûrê Kurdî de zargotina Kurdî de kar û xebatên pir mezin kirin. Helbestvanê me dixwaze çi divê helbestê dibêje? Dixwaze wek bankekê ji bo zarokên Kurda ku bi zimanê xwe bixwînin, fêrî zimanê xwe bibin, li zimanê xwe xwedî derkevin ji ber heger em li zimanê xwe xwedî dernekevin wek hinek zimanên cîhanê wê zimanê me jî bimire û tiştek jî namîne. Ji xwe dibe got zarok fêrî xwendinê bibin û li xwendina xwe jî xwedî derkevin ji ber divê mirov fêrî zanînê bibe em dibînin got rewşa me ya îro de em ketinê rewşeke pir tengav de ji ber koronavîrus em xistinê halekî rewşeke pir xerab de ji ber wê jî em di malê xwe diman. Em pêdiviya me bi çi heye? Pêdiviya me bi zanînê heye, bi zanyarên biyolojî heye ku me ji vê koronavîrusê xelas bikin. Dibe ku Kurdên me jî wek zanyarên vê cîhanê ew jî zanyarên biyolojî derkeve em bixwînin, em li xwendina xwe miqatebin, em li waneyên xwe yê ziman û yên din jî bişopînin ji bo ku em fêrî zanînê bibin. Em ê helbesta xwe bixwînin û piştre em ê şîroveya wê xal bi xal bikin. Kulîlkên biharê ji xwe divir de kulîlkên biharê mînandin divê hevokê de heye zarokên dibistana bi kulîlkên biharê şebihandî divir de. Dibêje havîn payîz zivistan em dê biçin dibistan. Dibistana Kurdî ye mamostê wê cindî ye. Havîn payîz zivistan em ê herin dibistana xwe. Dibistana me dibistana Kurdî ye tamam dibistana me dibistana Kurdî ye mamostê wê cindî ye mamostê wê xweşkok û rêzdar e. Şal û şapik li wendî ka em pirskin çi xwendî? Şal û şapik li wendî ji xwe şal û şapik cil û bergê Kurda ye li wendî jî ew hûçkê dirêj ê jinan e ew ê got cil û bergên me hene ana dapîrên me li xwe dikin ew cil û berg wek çi dişibin kevokê em jê dibêjin hûçik ana dapîrê me gelek jê jinên me temenê wan mezin li xwe dikin. Got min dibêje ka em pirskin çi xwendî? Ew mamostê me hatî em pirskin çi xwendî? Mamoste hat efendî. Efendî jî em ji kesê rêzdar jê dibêjin efendî. Mamoste hat efendî. Got min xwendî bi Kurdî. Mamosteyê me jî bi zimanê Kurdî xwendî. Dê bixwînin bi Kurdî. Bi Kurdî, bi Kurdî, bi Kurdî. Sê caran dibêje bi Kurdî bixwînin. Bi zimanê xwe bixwînin. Ji bo zimanê we zindî bibe. Zimanê we zindî bimîne. Divir de çi dibêje? Dibê zarok gulên bihara. Hêşîn dibin li her dera. Amanetên dêwbava perwerdekin wek şêra şîrîn xweş e zimanê me isbat dike hebûna me. Dibê zarok mîna gulê biharê.
دفرده چیجی دبیجه زارو امانت دی و باوانه لجمع ماموستا دوی ام جی شیره تالوا بکن زانینه بدن وان فیری هر تشتی بکن جبر امانتن لبن دستی منه اموان پرورده بکن وک شیره دفرده اموان زارو کان وک شیره پرورده بکن امروان خودی درکبن شیرین خوش زمانی ما اثبات دکه هبونا ما شخوام دبیجن زمانی ما هبونا می زمانی ما چاندا می زمانی ما ماینا می دورده دبیجه زمانی ما هبونا می جبرویه کی دوی ام زمانی خو بخوینن شخوا بانگه کش بوزارو که کرده داکو بزمانی خو بخوینن مهلبستا خو خوان چیرو بکر همی بین واتین پیوان چه پیوان زحمت الجمع هنه ما قلت شخوا هلبس دفاني ما دفرت ايكو هلبس نلسان دي جاسمي جليل جاسمي جليل وبخو دانين جاسمي جليل هلبس دفان ونفسكاري كرد ايكو الارمنستاني جيايا جندي دماكو ما مستيمة جندينا بين دلالة سبهية ما مستيمة دلالة وسبهية دفرت شالو شابك ما قلت جلو برگی مایه کردانه و لواندی جی مگوچ که دریج ای جنای افندی خوش مروف یانجی ریزدار و تیاوی برس و برسوین ما چند برس الجمع هنه امی برس وان بدن برس یکیش مرد بیجه هلبس چیه شخوا هر یک جمع داره هلبسته به پیناسه یکی پیناسه بکن من بيناسيك نفسان أو بيبي خوشو بجارتي خوشك تينا هوناندن وبهستين هالبسفان تينا خملاندن تكاري قلك تشتا مسات هالبستي بنفسينا بيبين خوشك هوناندي تكاري بيج قرنجينا سرلي بيزارو كاني هر تشتي خوش تكاري بهالبستي بشبهين دبرده برسا ميا ديامين چد بيجه دبي هلبستا ما هلبستوان دورده ما بستا ويچيه چه خواز بگینه ما دورده خواز چه بیجه بانگا شخوا بانگا هلبستوان دبي هلبستی ده کوزارو کن کردان بخوینن و لزمانی خودی درکن برسوا پرسی مجی اول امی بین ریزمانی وانه اخوا شخوا ريزماني مجي لسر هلبستين دبيجي هلبست لقول سازمانية أخوة دبشن هلبستاهن هلبستين ببيوان هنه وهلبستين سربستهن ببينن بهلبستين ببيوان شنه ويه سربست شنه هلبستين ببيوان يعني دبينن هلبستين كلاسي چاوا هاتنه هوناندن بقافيين بكيشانن بيوانن أب هلبست أمجوار دبيجن هلبستين ببيوان جبر آهنگك داويا ويد هي رديف هي قافية هي أمجوار بيجن هلبستين ببيوان مينا هلبستك ملاي جزيري أم بيجن دبيجه شوخ وشنجي زهرة رنجي دلج من بر دلج من آورن هيبت بلنجي دلج من بر دلج من دفيرده بالا خبديني وك موزيكا كيد هندري هلبستي هي جبر وي قافياوي وي كيشاناوي او بيفانين هندري بي هلبسنا هاني اما بين هلبستين سربست شو هلبستين سربست جريدانا او جريدانا قافيه وبيفان وكيشان ورديف تي هندري بي هلبستي تني ام كارين جانا جين بين جنشكا بعد تاري ديا شفيد دنجك هات يعني ولو تشتين ببيفان ناي جريدان ببيفان وقافية تمام ما جو هلبستين ببيفان أو هلبستين كو آهنگيا قافية رديف وكهبيا كيتيان تيدا بنجهينن لآدن تيدا نبنجهين يا سربس تيدا نبنجهين أبتشتانا هيدي دارم وباش وانا خفي مكرده ولو وانا ما داوي دبه سباس شوي